پۆدکاستی رادیۆی دەنگی گەلتەبن. جناب دانشجویان رادیو دنگی گلدن باش کودن هجای رو هفته مجدار 2023 سه شنبه لبروکسل ساعت 12 آمدیجی ساعت 14 ام بنوچه نیورول گریوان دست بکی چسانوچه پارێزەرە ji bo çûna İmralî carek din serlêdan kirin serlêdana HDP û meşa Gemlîkê jî heval Serhat Eren wê binirxîne. HPG got dagirkerek hate ceza kirin du dron hatin xistin û Gerilla TV jî dîmenên çalakiyê yê ji astarê weşandin. Selahattin Erdem li ser yekemîn konferansa ciwanî cîhanê nivîsê. û şerê İsraîl Hamasê mehek tijî kir 10,000 kes hatin kuştin. دوباره روزباش و رگودان هیجا پارێزەرên رێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجاڵان ji bo hevdîtinê careke din serlêdan kirin ji parêzerên Büroya Heqûqa Serdsalê Rêzansarê ca Raziye Öztürk, Faik Özgür Erol û Mazlum Dinç ji bo hevdîtina bi muwekîlê xwe Abdullah Öcalan Ömer Hayri Konar Hamilî Yıldırım û Wesî Aktaş re hevdîtinê bikin serlêdan kirin. Parêzeran Diyarbakır ku 32 mehin bi tu awayî agahiyan ji muwekîlê xwe nagirin û hemû serlêdanên wan bê bersiv têne hiştin. Parêzeran got kiryarên li hemberî muwekîlê wan Abdullah Öcalan û sê girtiyên li gel wî li girtîgeha İmraliyê têne girtin li dijî heqûqa neteweyî û heqûqa navneteweyî ne. Gotin ji bo hevdîtina bi muwekîlên xwe re wekî her hefte vê hefteyê jî meselî li ser dozgeriya Komariya Bursa Müdüriyeta girtîgeha İmraliyê daye. Mafê hevdîtina parêzeran bi muwekîlê wan re û mafê girtiyan bi parêzerên wan re bi tu awayî û bi tu bahaneyan nayê asten kirin. Belgûdanê ja HDP di rojên borî de duduyên mijdarê bi awayekî lezgîn serê li dadgeriyê de bikuj biçin hevdîtina İmraliyê parlamenterên HDP serlêdan kiribûn. Anha wê serlêdanê em dixwazin binirxînin heval Serhat Eren parlamenterê HDP'yê Amedê. Heval Serhat Eren roj baş were. Em gelek spas dikin heval Serhat wê dema xwe ji me re veqetant anha em dixwazin gelo ji vê serlêdana HDP ya ku duduyê mijdarê kirin ji bo hevdîtina lezgîn ji bo İmraliyê rewşa rêber Abdullah Öcalan û girtiyên din. Serlêdan piştî ku serlêdan hate kirin çi qewmî çi ne qewmî tu agahiyek derbarê wê de heye? Rastî yani beriyer diye yani bejim tezani Brez Öcalan yani 25 sale bin tecrit edaya yani ev 3 sale pevendiya wî malbat parêzer gelê Kürt û hemû cîhanê hatiye qut kirin me jî ji bo wî me got ku yani ev ji bo tecrit rave ji bo Brez Öcalan azad bibe rola xwe bilêze ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd ji bo aşitiye jîvaka Tirkiye ji bo wî me yani salkî 2 sal berî dîsa me serlêdanî kiribû lê tê zanî yani heftê kar welatan rewşenbîr nivîskar siyasetmedar bank dikin ji bo ku ev tecrit rave bişkê ev Brez Öcalan azad be me jî yani parlamenterê HDP me serlêdanî kir wezareta dade me got rastî me hevdîtinek pêkanî di hevdîtinê de jî hevalên me berdevkê me yani ji bo ku ev tecrîta ser Brez Öcalan tê meşandin ji bo ku rabe di hevdîtina xwe de ev vê mijarê jî berfireh axifên anîn ziman lê niha yani wezareta dadê bersivek nedaye me. Heva Serhat hûn dikarin behsa wê hevdîtina ku hatiye kirin bikin hinekî çi derbas bû çi hate axaftin? Ya rastî yani berdevke me yani ev ji bo ku hevdîtina Brez Öcalan yani parlamenterê me ji bo ku hevdîtina Brez Öcalan pêk pê me serî lê da me daxwazname şiyan rastî berdevke me jî van daxwaznameyê me yani teslîmî wezareta dadê kir gav ku teslîmî wezareta dadê kir yani bi wezaret rajî rastî hevdîtinek çêbû
deheditine de jî yani hevalên me derbarê ev tecdîtê da bêhukukiyê da yani axivîn anîn ziman ev bêhukukî nayê qebûl kirin hem de yani ser ve bêhukukî hem gor hukuka Türkiye gor hukuka navnetewiyê jî yani eviyen ne rast e ev tecdît lazım e ku bê şikênandin rakirin Wezareta Dadê jî bi rastî yani de axaftina xwe da em ê lê binêrin em ê diğer şîrove bikin binêrxînin em ê bersivek bidin we bi wî awayî gotine lê yani pratikê wan bi rastî yani pratikên wan berê jî di berê da jî bi vî awayî bersiv didan gotin em ê bersiv bidin we em ê derbarê vîya da binêrxînin lêkolîn bikin û em ê bersiv bidin we lê heta niha ti bersivek ne bersiv didin me partiya me ne bersiv didin parêzera ne bersiv didin yek malbatê lê dîsa yani berdevkê me eviya van gelemperî van tişta anîn ziman lê wezaret gotiye ez em ê ek bidin em ê bersiv bidin lê em benda bersiva wan nasekinin tenê rastî yani ji bo ku ev pratikê wan heta niha pratikê wan hatiye pêkanîn pir evka me nîne bi rastî ji bo wî jî em dibêjin ne tenê em ê benda wan bin em ê ji bo ku ev tecdît rave ji bo ku Birêz Öcalan jî azad dibe çi ji destê me were di hêla di warê demokratîk de çalakî meş yani pek bine. Wekî hedef we destpêkê de yek ji armancên destpêkê xebata destpêkê ku hedefê danî pêşiya xwe rakirina tecîda li hember li ser İmraliyê û dîsa azadkirina Rêber Abdullah Öcalan e piştî vê serlêdana parlamenterên HDP û hevserokên HDP meşa Gemlikê kete rojevê ku tê gotin ew hejdê mijdarê ji her ji çaraliyan ber bi Gemlikê ve bimeşin li ser vê meşê çi nirxandina we çi ye hevaser haderin û heta niha di vî warî de çi xebat hatine kirin Ya rastî yani ez dîsa diya bêjim yani hikûmet yani xitmandina pirsgirêka Kurd da ısrar dike. Yani ku ev ji bo ku pirsgirêka Kurdistanê çareser neke demokrasî û azadî û hukuk li Tirkiye hatiye rawestandin û li Tirkiye tevahîd bi rastî Tirkiye hatiye tecdît kirin. Yani ji bo ku yani çareserkirina pirsgirêka Kurd tê çi watayê tê wataya demokratîkbûna Tirkiye tê yani wataya xwedîkirina dewleta işte bi hukuk ve xwediyê hukukê ji bo aşîtiya civaka Türkiye lazım e ku ev pirsgirêka Kurdistanê çareser be. Ji bo vîya jî ji bo ku ev çareser nave rastî de her alî da yani alî aboriyê de jî xizanî çêdive de her alî da pirsgirêkê herî sereke niha em jiyan dikin. Ji bo ku van pirsgirêkê sereke tê jiyankirin çareser bibe lazım e ku Birêz Öcalan bê muhatap bê qebûl kirin. Birêz Öcalan bi fikrê xwe, bi nêrînê xwe, bi heta ana nivîsê xwe ji bo çareserkirina van pirsgirêkê sereke hemû nêrînê xwe, pêşniyariyê xwe aniye ziman û bi vî fikreta wî jî ev pirsgirêk çareser dibe. Ji bo ku van pirsgirêka çareser neke rastî ev hikûmet ısrar dike o tecrüte Birêz Öcalan jî kur dike rastî. Yani gava ku ev tecrüt rave em zanin wê de riya demokrasiyê de, riya azadiyê de, riya aştiyê de jî ew ê berîkek mezin ve yani ew ev pirsgirêk ji bo çareserkirina van pirsgirêka ew ê yani hêviya gel jî mezin bibe. Ji bo wî em dibêjin ji bo aşitiya Türkiye, ji bo demokrasiya Türkiye em ê hejdê mijdarê da bimeşin evke, bimeşin Gemlikê. Yani ji bo ku Birêz Öcalan ev tecrütek ser Birêz Öcalan tê pêkanîn rave ji bo ku Birêz Öcalan azad ve o ji bo ku muhatap bêgirtin o ji bo ku ev pirsgirêk çareser bibe em ê hejdê mijdarê da li
tevayı Türkiye Ali herema gemlikede ama bimeşin meşakı neha organize etkin ne tane partiya merrasti yani sazî dezgehê Kurdan lehêla Türkiye sazî dezgehê wan saziyên sivîl saziyên hukuknasa hemû wê tevlî vê meşa bivin ji bo ku ev bêhukukî ji holê ra. باشه باser hataran bi Kurdî pirseke min dawî dixwazim nirxandina bipirsim piştî vê pêngava cîhanî ku dest pê kir li heftê û çar navendan dihê cotmehê hinekî wisa seqayeke erenî çêbûye hinekî din hêvî hinekî din bi hêzbiye gelo ji bo azadiya Reber Öcalan. Ez bawerim yani bi vî ava yani li heftê û çar welatan min gavanê ji gor rewşenbîr nivîskar siyasetmedar hemû bang dikin ku ev tecrîta ser Birêz Öcalan tê meşandan rabe. Ev bi rastî yani gerekî yani devam bike. Yani hem li dervayê welat hem li welat yani li Tirkiye yani sazî û dezgeh nivîskar siyasetmedar partî siyaseti hemû yerekî ev pirsgirêk heta nê çareserkirin dengê xwe bilim bikin xwe bihêz bikin xwe bi rêxistin bikin bi vî awayî ancak em vê tecrîta bişkênin em van pirsgirêkê sereke çareser bikin evana rastî hêz didin me jî yani ev pirsgirêk ne pirsgirêka tenê pirsgirêka Kurdaya ev tecrît ne tenê tecrîtkirina Kurdaya ev pirsgirêk rojhilata navîn gelê rojhilata navîn tev tecrîtkirina wan tê wate tecrîtkirina wan ji bo wî ev pirsgirêka Kurda bê çareserkirin rojhilata navîn û li cîhanê jî gavek mezin wê bê avêtin ji bo wî em dibêjin daxwaza me li Tirkiye li dervayê Tirkiye ji bo ku ev tecrît bişkê Birêz Öcalan azad bibe çîzdestekê çiftê bira bînecî. باشه gelek spas dikim heval serhat erin parlamenterê HDP Amedî dem baş xebat xweş kirin. Pergudanîja beşdarên konferansa DVP jî navnîşana çareseriyê îmra li wekî îmra dest nîşan kirin yek ji rojeva konferansa DVP'ya Amedî tecrîda li îmraliyê bû beşdarên konferansê derbarê tecrîdê de rol û misyona Reber Apoya ji bo çareseriyê de axivîn kesên axivîn banga tevlîbûna meşa gemlikê jî kirin. تجريدكي ام بيجن سر جواكي سر قال سر ما حمويه تجريد ورا شكاستن بين فريكي تشيبه لسر حمو قالان سكا ام بيجن ورن ام تبه هبرا بمشن امراليه ام بي تجريد بشكينن و اف تجريد بما تواهي ببا سركفتنكي حجد قاسم ده اوي مشك gemlikê li îmraliyê wer li darxistin di vê meşê de em gelê xwe gişî dawetî vê meşê dikin vê meşa ew ê vê tecrîtê têxe gundemê û amaca wê vê tecrîta ji ortê rak tecrîta li ser Birêz Öcalan heta niha ji bo şerê li ser Kurda hatiye çêkirin kengî tecrît giran bûye şer jî ew gur bûye mezin bûye ser tecrît şikandinê pêvajiyek nû li dar bixin vî şera ji olê wer rakirin. Lekî pêk xweşin em jî gotî îmkanê me hebe em ê tevî bivênê ji bona tevebûnê çîşme bê em ê bikin ji bona azadiyê çîşme bê ji Kurdistanê em ê bikin. Rastî tecrîd ji bo gelê Kurd îro got tecrîd neşkenandin tekoşîna me gehestiya noxtakê gatiye xetimandin. Ama mesela tecrüde ne mesela göster şahs ki hatikirin mesela ser ve fikri o fikir go ne rugru mana ve na go ve peşrojede bareme gramme jbo rasti gele hereme teviji evmeş birgiringe hatta go encam bestandın ji gerek çalaki berdavam bin hicde meji zaten jbo ve na
نیرنگی که دستپیکا استربیجم حالی بلنده با ویژه مانگازی عمل گلمه تمه به روزی گرگ هم تف بری خوابتن گم نکی. جریدا سروکمه لإمرالي عبد الله öcalan لسر قالي كرد لسر خزايا سر جنجايا سر جنايا حتى تجريدا رانبي ام قالي كرد هاود بي آزاد نابن قالي كرد چت خوازه في تجريدا سر سروكاتي خوازه تجريد برا سر رابه د 11 و 12 مجدار دجی جوان جبور براپو داد کevin قادان تفگرین جوانان این کرد و اینترناسیونالیست د چارچوبا پینگا و آزادی ج عبدالله جلان ره لگل اکوراتین اروپا و کانادای دست به چالاکیان دکن تفگر جوان شورشگر تجش جن جوان این تکو شهر تکو جن و تفگرین جوان اینترناسیونالیست بدخویانه که راگهان کو ای خودی لپینگا و ده جوت مه در کevin تفگرین جوانان د چارچوبه ده روزن 11 و 12 مجدار جبو آزادی فیزیکی بر عبدالله جلان لده باجاران اروپایی دمشن تجش و تکوژن ناوی باجار و دیروکا چالاکیان بکن ریس کرن گوتن ام بانک جوانان دکن کو جبو آزادی ریبراپو جبو آزادی گلی کرد جبو آزادی جنی جبو جانک دموکراتیک و اکولوژیک تبلیغ انگاوی ببن رخصنان گوت امی ج تورنتو حتی به بروکسل لندن و پاریس و تواهی پایتختین اروپا چالاکیان دار بخن Gudanêja nivîskar Selahattin Erdem jî di rojnameya yenî özgür polîtika de konferansa ciwanan nirxand û bi kampanyaya ji azadiya ji öcalan azadî ve girêda Selahattin Erdem li ser yekemîn konferansa ciwanan ya cîhanê ku li Parîsê pêk hat nivîsî wekî bûyera herî girîng ya dawiya hefteya borî bi nav dike Selahattin Erdem pêre dîroka avabûna PKK û civîna beriya wê bi bîr dixe û têkiliyê di navbera wê û konferansa ciwanên cîhanê de datîne ku rastî heman roj ji heman mehê hatine Selahattin Erdem dibêje em ji bîr nekin ku PKK di dawiya meha mijdarê de bi civîneke nîqaşê ya du rojan tava kirin û ev hemû geşedanên 45 salin didomin derxistolê. Niha jî bingehên tevgera ciwanên cîhanê bi civîneke sê rojan di destpêka meha mijdarê de hat danîn pir eşkere ku ev ciwaniya modernîteya demokratîk e. Ciwanên sosyalizma demokratîk e. Çawa ku PKK li çarparçeyên Kurdistanê bi pêş ket tevgera ciwanên azad jî wê li hemû cîhanê pêş bikeve ji bo vê her di destê wan de her tişt hene tiştê ku dimîne îddia û baweriya şopdariyeke bênavber e. Selahattin Erdem têkiliyê di navbera konferansa ciwanan ya Parîsê û kampanyaya ji Abdullah Öcalan re azadî ji bo pirsgirêka Kurd çareseriya siyasî datîne û dibêje ji ber ku di destpêka konferansê de hat gotin ku konferans ji bo rêber apo hatiye diyar kirin me ev daxuyanî wiha fêm kir yekemîn konferansa ciwanan a cîhanê bi tevahî tevlî kampanya azadiya cîhanê bû ev tê wateyê ku ciwanên hemû cîhanê tevlî kampanyayê bûne Belê gudarnîşa temamiya nivîsa Selahattin Erdem piştî nûçeyê me hûn dikarin di radyoya me de gudar bikin HPG گود داگرکرکاتی جزا کرن درب ده چپران هات خستن داخیانی HPG ده هات گوتن ارتشا ترک جبو کارو پلان خویا داگرکری پیک بینه ابدو سالن به هر جره تکنیکا شرو چکن قد خکری بکارتینه ارتشا ترک و بیچاره مایه به پشکریا پدکی هوده ده کپچین بینه سرچپرین ما اهلوشینه هزین مبیرا ده که مزن و روح فدایی لدجی داگرکران و کپچان گلک چالاکی کرن درب لوان خستن دوان چالاکیان ده داگرکرکات کشتن دو درونین بمب بارکری و کامرایکه موبسجی هاتن امها کرن درب ده چپران جی هات خستن هپکی لسر چالاکیان به بفرهی و آگاهیدان لهرما روجاوای زاپیا شهید دلیل پنج مجدار لقاده برخدان یا گری جودی بچکن گران و نیو اتوماتیک دست هلیکوپتران هات وردان ده انجام ده هلیکوپتر نه 4 ماج قاده بچن شش مجداری ساعت ل 8:35 لقاده برخدان یا گری جودی درونک بمب بارکری توی تقمنین لسر هوا لهوا هات امها کرن همان روجه بچکن گران لداگرکران هات خستن درب چپرکی هات خستن چالاکی اجازه تاری کر دیسا شش مجدار ساعت 21 نیوان لقاده برخدان یا گری جودی درونک بمب بارکری کوجبو بمبیان لچپرین من ببارینه دگریا لهوای توی تقمنین لسر هات امها کرن شش مجدار لقاده برخدان یا گری جودی کامرای که موبس یا داگرکران بسکوانی هات امها کرن چالاکی هزین اجازه تاری کرن پنج مجدار لقاده برخدان یا گری آمدی بچکن گران و نیو اتوماتیک لداگرکران هات خستن درب شش چپران هات خستن
خستن بینج مجداری لقد برخدان یاگری آمدی بسیگوانی لداگر کران هات خستن داگر کرا کات جزا کرن بچکن نیو اتوماتیک جی دست داگر کران هات وردان دیسا 6 جاران بچکن گران دست کپچن هات وردان کو به پشکریا پیدا کی جبهر و شاندنا چپرین مهاتبون آنین لفو تبگرا کپچن به ویرنگی هات راوستاندن شش مجداری لقد برخدان یاگری آمدی بچکن گران دربل چپره که داگر کران هات خستن چالاکی جالی هزینی جاستاری و هات کرن بچکن گران دیسا دست داگر کران هات وردان دربل دو چپران هات خستن هپگی ایریشن ارتشا ترکا داگر کردن به تقمنین قد خاکری گازن کیمیایی و درون بمب بارکریجی و هارس کردن شش مجدار الهرم روجاوای زاپ شهید دلیل چپرین شر این لقد برخدان یاگری آمدی دو جاران به تقمنین قد خاکری و جارکجی به درون که بمب بارکری هاتن بمب کردن ارتشا ترکا داگر کرد ایریشن ارتشا ترکا داگر کرد یندجی روجا شش مجدار الهرم زاپ قد برخدان شهید ابراهیم نه جاران به بالافرین شر هات بمب کردن همان روجاوای زاپی یا شهید دلیل او خاکر که به هلیکوپتران هاتن بمب کردن هرمن زاپ روجاوای زاپی یا شهید دلیل متینا او خاکر که به توپان هاتن بمب کردن او گریلا تیوی دیمن چالاکی که سگوانی جیو شانت نوند راگاندون چاپمنی هپگی لسر چالاکی اواگاهی دابو گوتبو لهرم روجاوای زاپی شهید دلیل 21 ایلول ساعت 25 لقد برخدانی اگری جودی هزین یجاستاری بسگوانی لداگر کران خستن ده انجام ده داگر کرا جزا کرن دیمن چالاکی گریلا یجاستاری جمال پرا گریلا تیوی دکاره وره تماشا کرن بلگودانی جه بگی ناسمه چار گریلاین خواجیین لهرمین پراسلامدیا شهید بون اشکره کر گریلا کوچرین بوتان ریناس و شفگر 15 و 17 ایلون 2023 د شهر لدیجی داگر کریده شهید بون نوند راگاندون چاپمنی هپگی درباره شهادت گریلان ده افداخیانی دا گریلا کوچرین بوتان ریناس و شفگر 15 و 17 ایلون 2023 لهرمین پراسلامدیا د شهر لدیجی داگر کریده شهید بون هر چار هوری بون خدیته کوشینه که بیسکن جدر و سرکفتری تشتگیدن قبول نکردن بی تردد بسر دشمن ده چون مسک نخواه و داخوازات کوشینه بون میلیتان بجاره ین پکک و پاشکه هپگی د سری دمالبات شهیدان جگل کردستان رسر ساخی خواست سوزا خنو کر و دا زانین کو اویت کوشینوان بدن جیاندن ناسمه شهیدان جی و هایش کرکر صباحات گنش بناسناف کوچرین روجین لشرنخ جدایک بو ناویدای که ماریا باف حسن 15 ایلون 2023 لهرمین پراسلامدیا شهید بو عمر کولتر بناسناف بوتان جودی لشرنخ جدایک بویه دایک مریم باف محمود 15 ایلون 2023 لهرمین پراسلامدیا شهید بو محمد ازنب بناسناف ریناس ساسون لماکو جدایک بو دایک خانم باف قاسم 15 ایلون 2023 لهرمین پراسلامدیا شهید بو ابراهیم حلیل یشیل دنیز بناسناف شفگر آمد لآمد جدایک بو دایک امینه باف حسین 15 ایلون 2023 لهرمین پراسلامدیا شهید بو گودان هیجان اوند راگاندون چاپمنی هپگی به برفرهی بحثا سکن تکوشین و بریارداریا شهیدان کرم لسر گریلا کوچرین گوت لنوا مالباتک کوچر جدایک بو به چاندا کردی مزن بو تبلیبون برخدان لبوتانه باندول کر 2013 لهرما فراشینه تبلیل بو دمک کرد لبوتانه ما پاش درباس هرمین پراسلامدیا بو د آستا اکادمیک ده پرورده دید لچیا فری خواندن و نیفیساندنه بو خو پیش خست و هودا ریبرتی بخو بخوینه فیم بکه جبو گرجی ایریشن دایشه به پاریزه بری خدا مخموری و شرکر پشتی ارکا خو پیکانی درباره هرمین پراسلامدیا بو لگلی درباسی هرمین پراسلامدیا بو 15 ایلون 2023 دیریشن دجمن ده شهید کرد
گریلا بوتانجی جیریشا جعشیرا گویانه دنوا مالباته که ولات پاریز ده مزن بولیدیجی ایریشن لسر روژاوا 2015 در باسی ویدره بو تبلی برخدانی بو پشتی ایریشا دایشی هات شکاندن بری خدا چیان کردستانی دا کو تبلی شرل دیجی داگر کری ببه پیشی چومتینا دمک کرد لیما پاشه در باسی اکادمی لشکری بو پشتی پرورده در باسی خدا شهر بو لخاکر که گاری اومتینا ما بو خودی پراتیکه که سرکفتی 15 2023 دشرل دیجی داگر کری ده شهید کرد گریلا رناشی روشلات کردستان بازار ماکوی 2018 بری خدا چای کردستانی ول خاکر که تبلی گریلا بود دما ایریشال سر خاکر که ده طرز شر گریلا ده قربو خو پیش خست 2019 لهرمین شهید بریتان و لیلیکانه تبلی شر لدیجی داگر کریه بو پاشه در باس هرمین پاراستنا مدیا بو ج پراتیکا شر ینسیانی زندورا گری سول اوتنلی ورخله در سنگرینگ در خستن د چکرنا تونلین شهر ده پیشنگی کر گریلا رناشی کدکار دلنزم بو گریلا شفگرجی جنافچه ارخنیه آمده لنوا مالباته که ولاد پاریج دایک بو جبو بشا برنامه کامپیوتری لزانگهی بخوینه چو بازار کونیا ی ترکیه لور ذهنیتا دشمن باشتر ناس کر 2015 اج آمده تبلی بو جور بری خدا هرما بستا یا بوتانی جبو تبلی شر رزگار کرنی به بری خدا روجاواد بینگاوانت جگرد حاکمیت وی لسر چکان و زانینا تاکتیک شهر چه بو به پروفسیونلی شهر کر 2018 دما ایریشال سر عفرینه بری خدا چاین کردستانه د چکرنا تونلین شهر د کده که مزنده د برانا سویکاسه ده جهاتی بو جل سر تاکتیکن باندور این سردمانو کدا گریلا شفگر ویتمی بدل نظمی سرخبون سر وقت بون کدکاری و دوتسوزی اخوه وره ببیرانی کمیته نوبل گوت امجراوشا نرگز محمدی به فکرنا اکتیویست نرگز محمدی کو جبرت کوشنا خویا مافی مروان و آزادی ال دجی زخت و زورداریا لسرجنی ال ایرانی خلات نوبل اشتیا 2023 ورگرتیه شش مجدار دوه لگرتیگه اوین کولیت راگرتن دست بگروا برچیبونه کر محمدی پرسکریکن تندرسی دجی جبو کولاچک نخسی سری خو او رد کر او نبربون خوشخانه سروک کمیته نوبل یا نروژی بریت رئیس اندرسن راگهاند کو اوجراوشا نرگز محمدی کی بفکارن اندرسن گوت جبو محکومین جن ببن نخشخانه فرض کرنا نخماندنا سری کرنا کل دروی مرویه و لدجی اخلاقیه یمن بولات دسپیک کو شر فضایی داد سپیکرن اسرائیل راگهاند کو فزیه که یمنی لدروی اتمسفر جهانی هاتیه تک برن اوریش د دیروکا لشکریا جهانی د وکی روشک نوت نرخاندن پسپورن عسکری دیار کرن کو اوریش اری شهری مسافه دریجه کو دنابره اسرائیل و یمنی ده 2200 کیلومتر هنه پسپوران گو دولت اسرائیل به سایه سیستم آستن کرنا 4 ابلوکا آرو کو د سال 2000 ده آوا کرنه فزیه که بالیستیک کادره یا سیستم شهاب سه یا ایرانی لدروی اتمسفر امها کر لیکولینری اوراسه گروپ جورجی براوجی لسر ایکسی تویتر پیامک دا گوت یمن د دیروکه ده بو یکمین ولات کو شر فضایی ده سپیکرن روزنامه اسرائیلی هارتزجی روزه یک شمه چافکارین عسکری نشاندان کو سیستم پاراستن هوایی رگه حفظه شوپاندیه و د موجه هری گنجاوده فوزل لدروی اتمسفر جهانی آستن کر د شر ناوره اسرائیل و فلسطین ده یوسین یمنی بریان هاجی درون و فزیان ایریشی اسرائیل کربون ایریشن اسرائیل مهک لپی خوهشتن هجمارا فلسطینیان کو ایریشن نوا مهک د جن خوش دستانه 10000 در باز کرن جسدی هفته کسین کو خزای د جین جه خو تر کرنه آژانس فرمیا فلسطینی و فراغاند کو بالافرین اسرائیل کامپا کوشبرانیا شاب بوراک بمب باران کر یک جیجن 5 کس هاتن کشتن لباکوری خزای جی ده انجام بمب باران اسرائیل ده یک کس هات کشتن و گله کشی بریندار بون خاچا سوره فلسطین اجراگاند کو بالافرین شهرین اسرائیل در دورا نخشخانه قدس دو فوز اوتنه و بانگل سازین الیکاری کرن کو دمل ده سالیکاریا پیوستین بگهین هرمی سروک اوفیس راگاندنا دسلاداری خزای سلام معروف جی بداخیانه که راگاند کو ده انجام ایریشین هزین اسرائیل ده جسدی دودی گلمرن
بریندار بون نیوین خوشخانه او جسدی 62 ناوندین الیکارین اول دروی خدمت مانه جسدی 33 دبستان خرابونه جسدی 14 مزگفتان جی خسار دیتنه جسدی 5 مزگفتان جی هلوشیانه الیکاری سکرتری گشتی نتونیه گبویه یه الیکاریا لزگین مارتین گریفیس جی راگهاند کو هیزن اسرائیل نرخیم بنگهین این مروواهی بمپیدکه رخصنا کار آرنامه توی ایلوژی راپور کاماده کر گود جدسپیکا شرو ورو لخزای هریکم جسدی 61 استهداما 182,000 کاری وندابونه بروجانه 16 میلیون دلار خسار لهرمه بویه قیران